Gospodine Kovačeviću, radovi na nadvožnjaku u Zalužanima su zaustavljeni jer je izvođač radova ugrozio vas privatni posjed, a investitor kaže da to nije slučaj. Evo, danas treba da se desi da li prisilno ulaženje u vaš privatni posjed da bi se nastavili radovi ili šta? Pa cijelo vrijeme se znači vodi priča tako da kako njima odgovara. Znači one traže privremeno izuzimanje dijela dvorišta da bi napravili taj stup, a u suštini se radi o trajnom zauzimanju, odnosno pokrivanju nekih 70 kvadrata dvorišta, znači trajnom pokrivanju dvorišta 78 kvadrata i oni kažu da to nije zauzimanje posjeda. Znači po toj logici oni se mogu jednog dana sjetiti da dođu da mi natkriju kuću, da natkriju Zalužane, da natkriju Banja Luku. Evo, mogao bi ja otići natkriti zgradu vlade kad bi imao para po toj logici. Ja. Kad bude avionsko snimanje, znači šta će se vidjeti iz avion snimka, vidjet će se nadvožnjak, neće moja zemlja. Znači ta moja zemlja se trajno izuzima, a oni neprekidno tvrde da to nije izuzimanje. A zašto tvrde? Zato što ako budu tražili 1 kvadratni metar trajnog izuzimanja, meni se otvara prostor da tražim potpunu ekspropriaciju zbog ugroženih uslova življenja, mada se to dokazuje na sudu. Znači na pokvaren način, kako advokat kaže, na kvaran način pokušavaju izdejstvovati ono što njima odgovara.